Ob začetku poletja smo vam postregli s prvimi posnetki novega Peugeota 308 in vam hkrati obljubili, da se k njemu vrnemo, ko bo popolnoma razkrit. V mislih imam seveda predvsem karavansko različico, ki smo vam jo poleti predstavili še precej zamaskirano. Ocena ni bila napačna. Novi 308 je ne glede na karoserijsko različico privlačen avtomobil, ki bo s povsem novo obliko zagotovo privabil tudi nove kupce. Tudi zato, ker so pri Peugeotu združili elegantno obliko in praktično uporabnost. Če tudi govorimo o karavanu, je odličen njegov količnik zračnega upora. Z 0,277 je namreč prej na ravni limuzin kot pa karavanov. A z obliko je tako, da je ta sicer pomembna, a lastnik oziroma voznik večino časa vseeno preživi v notranjosti avtomobila. Notranjost je v primerjavi s predhodnikovo izboljšana v vseh pogledih. Tako po materialih, kot tudi po vsebini. Počutje za volanom je dobro, navdušijo ergonomija in prijetni materiali. Svoje doda še prenovljeni sistem iCockpit, ki ga sestavljajo nov, še manjši volanski obroč, ki je po novem lahko tudi ogrevan, 10-palčen osrednji zaslon s tridimenzionalnimi merilniki ter nov osrednji zaslon, ki ponuja tudi virtualne tipke, ki si jih bo voznik lahko sam nastavil kot bližnjice do določenih funkcij na sredinskem zaslonu. Novost, ki jo vsekakor velja izpostaviti, pa je možnost izbire slovenskega jezika. Tudi navigacijski napotki so po novem v slovenščini. Novi 308 bo na voljo z bencinskimi, dizelskimi in hibridnimi motorji. S tem pa pri Peugeotu sledijo zapovedi, da bodo prav vsi njihovi modeli do leta 2024 že elektrificirani. Za razliko od marsikatere avtomobilske znamke, pri Peugeotu še niso opustili klasičnih motorjev. Tako bodo kupci lahko še vedno izbrali dizelski motor ali tehnološko dovršeni 1,2-litrski bencinski motor z dvema močema. Seveda pa pri Peugeotu razmišljajo tudi o prihodnosti, zato največ stavijo na hibridno različico, ki bo na voljo s 110 ali 132 kW. A ko omenjamo motorje, moramo omeniti še nekaj, in sicer zvočno izolacijo potniške kabine. Ta je tako dobra, da bi nepoznavalec pravzaprav težko ugotovil, kdaj se pod motornim pokrovom vrti bencinski in kdaj dizelski motor. Seveda pa pri slednjem to najbolj pomaga in ropota dizelskega motorja se med vožnjo v kabino skorajda ne sliši. Je pa res, da bo pozorno oko opazovalca na novem Peugeotu 308 najprej opazilo povsem nov logotip. O njem in o novem 308 nasploh pa nam je nekaj več povedal Matijas Hosan, vodja Peugeotovega oblikovanja. I would say for this new identity, this new emblem, we found that it was the right timing, and especially with this new 308, because I would say it celebrates the fact that Peugeot is moving upmarket. And in order to really emphasize this upmarket move, we found that this new identity was the perfect one to apply on the new 308. And also in terms of visibility, because now on this new identity, we really focus on the head of the lion, which make the Peugeot identity much more visible on some area where the Peugeot brand, is maybe less visible than Europe, for example. So I think it's much more clear as a message for our customer. But also, it's also now we apply, what we call flat design, because the previous logo was 3D, and because we are all spending hours, on the digital platform, this new identity is much more adapted, to all the digital world. Prednji del novega 308 pa ne prinaša zgolj oblikovno novost, ampak tudi tehnološko korist.
In fact, when we developed 308 and this new identity, we really want to focus on the front face with this new identity and make sure that all around, this new identity, everything was quite clear in order to make sure that we really focus on this new logo. And that's why, for example, we move the number plate much lower in order to give enough room for this identity to breathe. And when we come to this radar, there was many discussion, and in fact, we found that the best solution was to put the radar behind this new identity, again, to have enough space around this identity and to make clear, from a customer point of view, and to reinforce also the identity of the car. That's why we opt to have this radar behind this logo. Novi Peugeot 308 bo tudi za voljo časov, ki jih trenutno živimo, v Slovenijo prispel šele v začetku prihodnjega leta. Zato tudi o cenah zaenkrat še ni natančnih podatkov. A na trgih, kjer so cene že znane, pa novi 308 v primerjavi s predhodnikom ni kaj dosti dražji, oziroma je dražji zgolj za opremo, ki je predhodnik jasno ni imel.